ngo twegere irembo ry'ijuru nuko duca mu mibabaro tukikorera umusaraba wa Kristo niwe uzutwegereza irembo ry'ijuru. Aravuga ngo negere irembo ry'ijuru. Mwagiza ngo muranishe munegereje irembo ry'ijuru. Bari duhaza amaso bari nkuru ziravuga apiya baba we iyo mbimenya nkihana apiya baba we iyo mbimenya nkihana apiya tugiye gusengera ijambo. Wumve ko ijambo ari iryawe turiterere kuri naka. Ryaje ari iryawe kandi utekereze ko umutima wawe hari icyo wafashwa na. Ariko muzamutse neza. Doferi mera prose. Tanga haleluya tagira baturage. Hallelujah. 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 Hey. Hey. Bado hawezi kukishawishi. Bado hapo. Tabari mituma ya vera ma.
murakoze Mana wampera umugisha mwinshi dumu milele daima. reka dusengera amateraniro. Amen. Mana nyiri imbaraga. Amen. Tambe twumva Imana. Mwitonde muzamuke gahoro biratwumva Imana. Shababwira abo n'igicaniro Imana itamenwa iyo nje mbabwira yayindi musenga mutazi ntangaza mutera hejuru yayindi musenga mutazi ntambaza mutera hejuru abo n'igicaniro Imana itamenwa iyo nje mbabwira abo n'igicaniro Imana itamenwa yewe hala simao zamuka maze sawe iyo niyo data Ego. iyo niyo data Tegera Imana. idasubirwaho iyo data iyo niyo data iyo niyo data idasubirwaho iyo data we iyo niyo data iyo niyo data idasubirwaho iyo data iyo niyo data iyo niyo data idasubirwaho iyo data zamuka 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 Era stop peride la stop. Chaja male. Stop peride la. Era stop. Amen.
muracyafashwe iminota 2 mwama muguruka muzamuke guruka iminota 2 zamuka maze era posta po murakoze mwikasi. Haleluya, haleluya. Murakoze Imana bahereza umugisha. Aho. Yes. Baritse reka dusome ijambo ry'Imana. Turasa naho duhindiyeho teme gatoya nimugoroba turasubira mu rubyiruko kuko amagambo mpaye numva nsigaranye ko ndakenera ngo n'abandi basengera mu yandi makanisa bose bafite ubutumire turi buje gusozereza hamwe. Reka dusangire ijambo ryo mu byahishuriwe Yohana ibice 2 turastehera ku murongo wa 10. Byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 10. Byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 10. Nicyo gitabo giheka. Yego. Ibice 2. Byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 10. Bibiliya yavuze ngo ntutinye ibyo ugiye kubabazwa, dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu mazu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko uje ukiranuka uzageze ku gupfa nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Arufite Bibiliya ijambo ry'Imana ngo asome twumve. Ngaye soma. Yego. Bibiliya iravuze ngo tutinye uburyo uzababazwa. Tutinye uburyo uzababazwa. Dore Satani agiye kubagerageza. Arohe bamwe muri mwe muri gereza. Arohe bamwe muri gereza. Mugirirwe nabi kumara iminsi 10. Yego. Urabe indahemuka. Urabe indahemuka. Rero kugeza kugufa. Yego. Nanje nzaguha ubugingo buhoraho. Yego. Ubugire aho ikamba. Amen. Amen. Shoferi cyo cyavuze gute? Bibiliya iravuga ibyahishuriwe Yohana. Yego. 2 murongo wa 10. ku murongo wa 10. Haravuga ngo ntutinye ibyo ugire ubabazwe. Ehe uwo mugwanizi agire ashire bamwe muri mwebwe mwibohero. Ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe. Yego. Kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Yego. Wame uyoboka gushitsa kugupfa. Yego. Nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Amen. Rekera ngaho. Tugiye kuganira
imibabaro y'abakristo, imibabaro y'abakristo niyo tugiye kuganira muri iki gitondo. Ndashima data, nababwiye ngo minota yoba mike yoba myinshi, ubutumwa bwanzanye aha ni nkaho bwageze ku musozo. Dusigaje ikintu kimwe gusa, gutarama tugataha. Ariko ubutumwa bwanzanye nimugoroba bwaraye busa naho burangiye, butarangiriye mu magambo, burangiriye mu bikorwa. Shima data wo mu ijuru. Sinzi nimba iyo mvugo muyumvise, bwarangiriye mu magambo, bwarangiriye mu bikorwa. Ndavuga ngo icanzanye hano yubwagiriza Imana iragishikije, noshaka nozinga utwaje ngataha. Nuzaza baguhamagara ngo uje muri huduma runaka, uza winginga Imana uyibwire ngo byibuza mpereza umutima umwe uri burokoke. Kandi wa mutima umwe urokotse, ijuru ryose ngo riza rinezerwa rigaserebura, kuko hari intwari imwe ivuye kwa shitani. Ndashima data wakoze icyo kintu. Amen. Nimbabwira ngo utambe, ntukaze upfa gutamba. Uzutamba ubwira Imana ngo nkeneye ko hari umutima urokoka. Niba gusingiriza mikrofone ngo uririmbe, uvuge ngo Mana fashe mikrofone kubwo kuririmba, nkeneye ko hari umutima umwe ukira. Imana niyongere wa kabiri izabigize by'akarusho. Niba kubwira ngo uzaja mu ivugabutumwa, zafata igihe ubwira Imana ngo nkeneye ko data byibuze nzobona umwe nziratana nkikamba imbere yawe. Amen. Kuko natekereje tumaze kunezerwa hano, ndavuga ngo na amategeko twotarama, abaturuka ahandi bakaza igitaramo cyabaye tugatarama. Jewe nzanumva ngo kuja kurya nta kintu biza bimbwira iyo maze kunezerwa ntibutse mu gitaramo, kuko sicyo cyatuzanye. Ndashimira protokolo, Imana bahereza umugisha. Ariko kandi yego ninda twarayizanye, ariko siyo shuguri itumye tubaha kuri uyu musozi. Ni wacu turabifite ibyo muhaye mutugaburira twobirya, ariko turaha kubwo kugira ngo twinginge data byibuze hagira umutima urokoka. Amen. Amen. Torero rya Simuruna ryari mu mibabaro. Simuruna yari mu mibabaro nyinshi. Titwaturutse haruguru, ariko Yohana aryamye ku karwa ka Patimo, nawe haryamishijwe n'imibabaro. Ntiyari kuri matora, ntiyari muri sauna, ntiyaraguwe neza, yari mu ibohero ry'Abaroma rya gifungo cya burundu. Uwo bashiraga muri gereza yo kuri Patimo n'uwakatiwe burundu ngo azagweyo. Nibwo nubwo buzima Yohana yaragezemo, ariko aha yazira ikintu kimwe, aha yazira Kristo. Mfite ikibazo kibaza ngo se ikigero tugezemo, duhaye dutarama dusenga tuganira ubutumwa, bzoshika tukemera ko duhara amagara ku bwa Kristo bishitse? Twobikora bibaye ngombwa twohara amagara ku bwa Kristo, ntabo mwiyamura, ntabo mwihakana. Bavyeyi mwe bishitse, uzawumva ko wohara amagara, zaba ngombwa bavuga ngo urabizira upfe ukemera ugapfa, cyangwa nakamenyero ko kuza kwicara hose. Amen. Amen. Mwabayumbe muzamwumva ko mugeze mu kigero mwohara amagara, cyangwa nugushusha amaraso bakubitemo igisirimba tuguruke twongeze za haleluya nishi, ariko habaye hakaga ko kurenganirizwa irizina.
muzamwumva mwohora amagara. Mwabakozi b'Imana habayeho guhara amagara nka Polycarpe ndaja kumugeraho askofu wa Simuruna. Muzamwumva two kwemera tugatanga ubuzima bwacu kubwo kugira ngo tuzire Kristo, cyangwa nukambara amakarevante gusa n'amakositime tukavuga ngo turabera. Mwabavuga butumwa muri mukumva habayeho kurenganirizwa ubutumwa mwo kwemera, cyangwa nukuvuga ngo twaragiye ngo twuriye amamodokari ngo byari bimeze neza. Sivyo bigenderewe. Ikigenderewe ngo nuguhara amagara ku bwa Kristo, kuko nawe yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Amina. Amen. Bella Foster. Nimugushaka ngo tuganire n'abakristo bakishijwe bamenya agakiza icarico. Agakiza si icyuya, agakiza si ugushusha amaraso, agakiza si ukwambara no kuberwa, agakiza si ugushekerera. Biratandukanye, biranahabanye. Gakizwa, agakiza no kwemera tugakizwa, bizaba ngombwa tukakazi. Haleluya. Nguvu Mkristo. Simuruna lilikuwa ni kanisa lenye mateso. Abakristo bariko bapfa, baye barenganirizwa gukiranuka. Yohana ari kukarwa ka Patimose nawe ari mu mibabaro ngo atekereze ibintu bibiri. Nyigisho za Bibiliya zazivuga ngo hakuwazia mateso yake, ngo ndiyigeze atekereza ku mibabaro yiwe yo kukarwa, ngo avuga ati se ko mpfuye bigenze gute, ngo atekereze ibintu bibiri. Aravuga ngo se nzosubira mbona umwami Yesu dutaramane. Amen. Ngabo tekereza. Hariya Bibiliya ndi yavuze ngo tuzashirwa mu mabohero, ngo ndiyatekereza ibohero arimo, aratekereza aravuga ngo se nzosubira mbone Kristo twatandukanye. Jambo rya kabiri, niwe warusigaye abandi bose bari bapfuye bazira ubutumwa. Aravuga ngo se nzosubira mbona inshuti n'abavandimwe twataramanye. Ngiye ari muri ivyo bibaza hayo byibaza ijuru rirakinguka. Tumubwire ngo ijuru rizarikingurwa nuko twaririnze cyane, twavuze cyane, twataramye cyane, twirutse cyane. Rizarikingurwa nuko gusaba katika zamiri zetu twatekereje data. Wicaye hariya wotekereza data gakinguka. Amen. Amen. Zambwira abantu umunsi umwe ni hariya ninjiye muri dushe ngiye koga, sinzire natawe imbaraga z'Imana, namanumva ijwi ko Imana utekereza uri muri dushe ugiye koga, ko ndabakiranuka Yesu nobeshera ku gatuti. Numva ijwi ry'Imana riranganije ryamarimbwira ngo hariya muri iriya serire ngo harimo umudamu urwaye, ja kumusengera. Byari bishanye. Yari yarwaye amaguru adayabasha gusohoka. Namanoga ngarangiza, sinubwo nagiye ngo abe nimugoroba ngenda nkugiye kumusura ije kuri none sinavangiwe. Ushike nyine nsanga amaguru karamurya karabo. Ndamubwira ngo nje kukubwira ubu nyine tuje gukandagira amapepo. Bwari bwije mukaguru. Murambika ibiganza ngo bice mu gitondo, ndangiza yasohotse karakuru. Ngomba kuva mu cyuya no gushusha amaraso, tukagera mu kigero Kristo ashaka ko duhagarara. Haleluya. Haleluya. Nico kigero Kristo ashaka ko duhagarara. Bakobwa bacu n'abahungu bacu bamaze kubigira akamenyero. Muzamubikora muhaye muvuga ngo ibi duhaye dukora ni inzira y'umusaraba, nibiba ngombwa tuwubambweho tuwemere. Nibiba ngombwa tuwuje ko tubamba. Gambura ntakarize. Kwizera n'igiti cy'umwimerere,
ifumbire yacu n'ibigeragezo abazagisoromaho n'abihangane bibagerageza ndetse bakemera guhomba ibyabo kubwo kumenya uwo bizeye. Duheze Imana icyubahiro. Semeni haleluya. Pima lao akamenyero no gushusha amaraso sibyo bigezweho. Kigezweho ni ugukurikira Kristo, byaba ngombwa tukamuzira. Mana yanje we. Pawulo yaravuze ngo yandikira Timoteyo yaramubwira ngo mwana wanje nabyaje ubutumwa hariya Timoteyo wa 2 kane umurongo wo hepfo ngo narwanye intambara nziza, ngo narinzi byo kwizera. Icyo gihe yanditse ari muri prison y'amazi Roma, ayimazemo imyaka 2 arimo afungiwe, aha yazira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ngo aje kumwandikira aramubwira ngo narwanye intambara nziza, yarasigaranye ngo akuka kanyuma. Icyo nakoze ngo nariko ndwanira kwizera, wigisigaye mbika ibikamba ry'ubugingo ngo iry'umwami umucamanza utabera zampa kurujya muzi. Ngo ariko sinje nyine, ngo harimo abandi bagihaye basiri mu butumwa. Haleluya. Sinje nyine. Mana ihimbaza. Weze Imana icyubahiro. Haleluya. Sinje nyine. Aracyariho n'abandi. Amen. Haleluya. Nawe we. Pahoro we. Pahora sanese. Haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo nyamara sinjuriho, ngo hariho Kristo muri je. Kristo muri je. Haravuga ngo nagiye Igorigota ndabambwa. Wari wabambwa. Erega kubambwa sukuja ku giti, nukubambwa mu ngeso. Haleluya. Nukubamba kamere igapfa. Yagira ngo kuzamukanamo ugafata umwuka ugakubitisha kamere, kamere igapfa tukaba Kristo bishe kamere. Amen. Amena. Kwarangize Yohana amaze kubwirwa aya magambo, marayika aramubwira ngo wandikire Simoni nibwire ngo nza makuba yawe Aho. ngo ngamenye n'ubukene bwawe, ngo nyamara uri umutuzi. Ariko uzi kukubwira ngo uri umutuzi urimo imibabaro bene iyo ngiyo bahaye bapfa bashize, ngo bari bafite n'ubukene busanzwe bw'umubiri, kuko ngo Simoni yari yaratewe n'umutingi turayise, bakennye ku mubiri mu buryo bw'umwuka, bari mu mibabaro bahaye bapfa. Hariko Imana, jewe Imana izintangaza Igitangaza. yama Yohana ngo babwire ngo nabatunze gusa, ngo icyo bari batunze ngo wariko batajiri katika neno ramo, bari baranze guhemukira ijambo. Imana irababwira ngo muracyatunze ubwo mutarampemukira. Ubutunzi bukomeye ni ugutunga Kristo, Ndio. si ugutunga birya muri mukuba. Mana ishimwe cyane. Iyo utunze Kristo uri umutunzi. Muririmbyi yaravuze ngo waliona Yesu ni matajiri, Tajiri wao. utajiri wao hauna mwisho. Mana ihimbaza. Nubutunzi butaza buhomba, nubutunzi undi muntu atokwiba, tiyombe n'inzu ngo aza bwibi. Nubutunzi tuba turagabana bacu. Waliona Yesu ni matajiri, tajiri wao. Warangiza aramubwira ngo babwire ngo nzi ko muhaye mutuku. Mana ihimbaza. Uko namwe muri mwe abo batutse ngo nzi ko muhaye mutuku n'abiyita abayuda nyamaraso n'abisinagogi ya Satani. Uzi ko ubunyine abantu batutswe n'abaye biyita abayumba atari bo, batutse abantu barabamaze babise amazina batavukanye. Ikinyoma gusa, kandi babatukira mu nzu y'Imana. Jewe nicyo kirimo kumbabaza. Nta Mana yavuze, erega Imana sigasenya imiryango, iza yubaka imiryango. Imana yonduma ngo niri ngogendera gusenya kwa nyanaka nguje kubatuka. Kinyoma. Kinyoma ni ikinyoma, barya bose batukanye barabesha. Nta Mana yabatumye.
ngo se yuko mwaye mutukana biyita abayuda nyamara atari bo. Ndasema ni cyubero. Haleluya. Haleluya. Mutukana biyita abayuda nyamara atari bo. Nabi sinagogi ya Satani. Torero ryari ryagowe n'abayuda ba Judaisme. Ngo biyonkoye bakabageza abaziza ngo biyonkoye ku mategeko ya Mose. Ukurikira Yesu akuyobora inzira n'ibikomeye azabyorosha sinzira yoroshe igana mu ijuru n'inzira irimo amahwa menshi ariko Yesu ni udukingira byose bikomeye azabyorosha ntabwo ari inzira yoroshe ntabwo ari inzira yoroshe gukurikira Yesu atuyobora inzira ibikomeye azabyorosha. Upere dati cyubero. Samani haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Timiyurushe inzira ikaramba maze ngacogozwa na byinshi nibuka umunsi mwiza uzaza kuri twe tuzaruhuka iteka ryose. Haleluya. Hallelujah. Yawe Amen. pile tosive brezele fikao Atuyobora inzira n'ibikomeye azabyorosha. sinzira yoroshe igana mu ijuru n'inzira irimo amahwa menshi bino pati bino ariko Yesu udukingira byose ibikomeye azabyorosha ntabwo nari mwenda ntabwo ari inzira yoroshe ntabwo we ntabwo we ntabwo ari inzira yoroshe. atuyobora inzira n'ibikomeye azabyorosha. haleluya haleluya hey hey Nimwike hasi mbabwira iyi nzira. Mwike hasi mbabwira iyi nzira. Amen. Si inzira yoroshe, si inzira izikinirwamo n'abantu bagiye bahe bagerageza bahe bapima. Ni inzira tuza dupfushirizamo. Amen. Ku bwa Kristo tuza dupfusha. Ni inzira tuza turwariramo. Ni inzira tuza dutukirwamo. Ni inzira tuza tubesherwamo. Yesu aravuga ngo umuntu nashaka kunkurikira ngo yiyange ngo banze yikorere umusaraba we ngo bane kunkurikira. Nasema ni cyubero. Haleluya 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 haleluya. Amen. Yawe nashaka de la posta pri de la fila nacional de la Arias no pela rodena sa nashaka kunkurikira ngo banze yiyange etremande zagao ngo namara yikorera umusaraba wowe ankurikire. Nuwuhe musaraba wikoreye ku bwa Kristo? Yene nzira tuba tugenda twikoreye imisaraba, tuba tugenda tuyisigamo inkuru y'amaraso kabisa. Utaragaragaza inkuru y'amaraso muri iyi nzira usiseme wowe. Hallelujah. Wowe waramukurikiye, abamukurikiye bayisizemo inkuru y'amaraso. Niba tuza tuvogera amaraso ya harimo intwari nk'aba Stefano mabuye
baramutera ngo gere ku munota wa nyuma arapfukama ngo apfukamisha ijuru rya data rirakinguka rerekwa aravuga ngo mbonye Imana yicaye ngo na Yesu ahagaze iburyo bwe haleluya ngo agiye kunakira nk'umushikirije haleluya